Abo ni wazalendo abarwanyi b'abasivile bahawe imbunda bafasha igisirikare cya FARDC mu rugamba bahanganyemo n'ingabo cyangwa n'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 nabo bagashinjwa ko bafashwa n'u Rwanda, hanyuma u Rwanda rugashinja Congo ko ifatanya na FDLR n'imitwe irimo wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi mu kugaba ibitero binahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku ruhande rwa buri gihugu rushinja urundi ko hari uruhare bagira muri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Congo, ari nayo mpamvu umuryango mpuzamahanga iteka ugarura u Rwanda mu majwi. Abangaba mwumvise ni abagize wazalendo ryahuriro ry'abarwanyi barwana ku ruhande rwa FARDC mu guhangana na M23. Hano bavugaga yuko bamaze kwinjira muri Kavumu centre byari mu masaha ya saa 5 ashyira saa 6, ubwo ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino no mu bitangazamakuru byo muri Congo hagiye humvikana hanagaragara ama video n'amashusho n'amafoto by'abarwanyi ba wazalendo binjira muri bavuga yuko binjiye muri Kavumu centre, bavuga ko ari ryo rembo rigiye kubafasha kwigarurira cyangwa se kongera gufata umujyi wa Bukavu uyu munsi ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abangaba rero mu minota mike itambutse bimaze gutangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye muri Congo ko ibitero bagabye muri Kavumu centre ndetse no kuri aeroport ya Kavumu byaburijwemo n'abarwanyi ba M23 ndetse babasha gufata abawazalendo batandukanye. Mwagiye munabibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Abawazalendo bagabye iki gitero, abangaba baririmbaga bishimye bafite amadarapo ya Congo bavuga yuko bamaze gufata Kavumu centre ndetse kwakurikiyeho aeroport bamaze gusubizwa inyuma, ndetse benshi barashwe abandi bafatwa amatekwa, barababoha barabajyana abandi beruka abaturage. Ayo ni amashusho yagiye agaragara hirya no hino, harimo amashusho ateye ubwoba umuntu atakwerekana mu itangazamakuru. Ariko noneho reka mpere ku ijambo ry'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC General Sylvain Ekenge yari kuri televiziyo y'igihugu RTNC, televiziyo y'igihugu ya Congo, ubwo yari masoma itangazo naryo ryasohowe n'ingabo za FARDC nyuma yuko M23 na AFC bamaze gushyira nabo hanze itangazo rigaragaza yuko banenze mu buryo bukomeye cyane igitero cyangwa se ibitero byagabwe kuva ku itariki 11 hari kwa gatanu, tariki 11 Mata na tariki 12 Mata mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo, haba ahitwa muri Irarakaye, muri quartier Irarakaye, ahitwa Keshero, ahitwa Mugunga no mu bindi bice bitandukanye bya Goma, ahagabwa ibitero ndetse bikaba byari basiriye abasivile. M23 mu itangazo yakoze bavuga yuko byari bigamije kubuza amahwemo n'ituze abaturage ba Goma uyu munsi bamaze mu iminsi mu bihe by'agahenge n'umutekano, bavuga yuko wazanywe na M23. Ku ruhande rwa Congo rero itangazo rya M23 barinyujijemo umurongo ndetse bararihakana, bavuga yuko iryo tangazo ryakozwe hagamije kumanipira cyangwa se kujijisha rubanda n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo ibi bitero byagabwe babyegeke kuri FARDC. Reka twumve gatoya iri tangazo. A été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Umuvugizi wa FARDC General Ekenge Sylvain ntabwo yaherutse kumvikana mu mvugo ze cyangwa mu matangazo iki gihugu cyakoraga, yumvikana ashinja u Rwanda ko rufasha M23 mu ntambara iki gihugu kirimo. Hano rero yavuze ati hasohowe itangazo nyine ridashingiye ku kuri, rishingiye ku binyoma, rikaba ryasinywe cyangwa se ryakozwe na M23 n'u Rwanda, rikaba ryasinywe na M23 ifashijwe n'u Rwanda. Hanyuma akavuga yuko ari ibintu bitumvikana ndetse yagiye agaragaza position abarwanyi cyangwa se ingabo za FARDC ziriho uyu munsi, bityo ko bigoye ko bagaba ibitero igoma, ari nayo mpamvu avuga yuko ari ibihimbano. Forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025. Ati itangazo rishinja ingabo za FARDC ko bitwikiriye ijoro ku itariki 11 na 12 batera umujyi wa Goma. Ati rero FARDC irashaka kumenyesha
abantu bose umuryango mpuzamahanga muri rusange ibintu bikurikira. Ati mu majyaruguru ya Goma, pozisiyo ya mbere ya FARDC iri mu birometero birenga 300 uvuye mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Rubero. Hanyuma mu burengerazuba FARDC ngo ifite ibirindiro muri Warikare, aho ni mu burengerazuba. Hanyuma mu majyepfo pozisiyo za FARDC ngo ziri mu birometero 100 uvuye Bukavu muri teritwari ya Mwenga, Uvira, Fizi na Shabunda. General Ekenga kavuga yuko itangazo rya M23 mu by'ukuri rigamije kurengera no gufasha M23 kujustifia cyangwa se kuba yabonera ibisobanuro ubwicanyi butandukanye iki gihugu cya Congo gishinja M23. ngo iri tangazo barikoze mu gushaka kwerekana ko ari FARDC ngo yagabye ibitero mu mujyi wa Goma, kandi mu by'ukuri ngo ari irihimbano. Ibyo ni bitangazwa na FARDC. ngo ukuri guhari nuko ibi bitero byabaye cyangwa se aya masaso abantu bumvise mu mujyi wa Goma mu bice bitandukanye ngo ni M23 yarashe ubwayo igamije kugira ngo yumvikanishe cyangwa se ibone igisobanuro cy'abantu bagiye bapfa mu bihe bitandukanye muri uyu mujyi. Ni ukuvuga ngo FARDC ifata itangazo M23 yakoze irinyuzamo umurongo. Ku rundi ruhande ariko muribuka ko nari nababwiye yuko mu masaha ya mu gitondo uyu munsi ku cyumweru tariki 13 Mata 2025 abarwanyi ba Wazalendo b'abasivile baba bafite imbunda, baba bari abasivile uretse kuba baba bafite imbunda, biragoye gutandukanya umusivile n'umusirikare, bagaragaye mu mashusho atandukanye ndetse n'amafoto n'imbwirwaruhame zitandukanye zagiye zishyirwa mu itangazamakuru byo muri Congo. Wazalendo bari ahantu bita Kabamba, bari Kavumu, bari mu bice bitandukanye baririmba bavuga yuko bamaze gufata utuduce haba Kavumu centre ndetse na Kabamba. Banavuga yuko ubu ngubu urugendo rukurikiye ari kugenda bagafata aeroport ya Kavumu, bakava Kavumu bahita bagenda bagafata umujyi wa Bukavu, hanyuma bakahabohora bakahakura mu biganza bya M23. Rero ibi ngibi ntibyatinze mu itangazamakuru ryo muri Congo, by'umwihariko ikinyamakuru Actualité Congo cyanditse inkuru ivuga yuko aeroport ya Kavumu ndetse na Kavumu centre ubu ngubu byongeye kwigarurirwa cyangwa se byongeye gusubizwa mu maboko y'abarwanyi ba M23 nyuma yo kurasana kwamaze igihe gitoya. Ikinyamakuru Actualité Congo cyavuze yuko kurasana kwabaye ntikwamaze umwanya munini, ndetse M23 ihita yongera yigarurira Kavumu centre na aeroport ya Kavumu no mu bindi bice byose byegereye aha hantu Wazalendo bagaragaye birukanka bafite amadarapo bishimye bavuga yuko bamaze kuhafata. Ndetse ngo aba Wazalendo batandukanye barashwe, abandi barafatwa. Ubwo M23 swatira bafunga cyangwa se ubwo berekwe itangazamakuru cyangwa se ababyemera binjizwe mu gisirikare nkuko byagiye bigenda mu bindi bice bitandukanye M23 igenzura. Ni gutyo bimeze kugeza ubu ngubu. Bari batangaje yuko bamaze gufata Kavumu ndetse na Kavumu kuri aeroport, bavuga yuko habura ibirometero 3 gusa ngo bahagere bafate aeroport ya Kavumu, hanyuma ngo Kavumu izabafashe gufata umujyi wa Uvira umaze igihe uyoborwa cyangwa se ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mbibutse ko mu itangazo M23 igisirikare cya FARDC kimaze kunyomoza, M23 yashinje ingabo z'umuryango SADC ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubutumwa buzwi nka SAMIDRC, kugira uruhare mu gitero cyagabwe cyangwa mu bitero byagabwe n'ingabo z'iki gihugu, ubwo ni ingabo za Congo. Hanyuma izi ngabo ngo zikaba zari zifatanyije, ubwo ni ingabo za SADC, FARDC, FDLR n'imitwe ya Wazalendo, hagamijwe kwisubiza umujyi wa Goma. No kuvanga ibi bitero byakozwe mu intego nyamukuru ari uko FARDC ifashijwe na SADC bagombaga guhita bisubiza umujyi wa Goma. Ibi bikaba byatangajwe mu itangazo
ryasinywe ku munsi w'ejo tariki 12 Mata 2025 risinywe na AFC M23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Itangazo kandi ryanavuze yuko ryabashije gusubiza inyuma ibi bitero byagabwe na FARDC na Wazalendo na FDL. Nibyo itangazo rya M23 ryavugaga, iringiri ryasohoye mu gitondo. Hanyuma ibi bitero byakabwe kuwa gatanu tariki 11 Mata 2025 mu bice nyine bitandukanye na nabibabwiye Mugunga, Keshero ndetse no mu gace ka Rakver. Humvikanye imbunda nini n'intoya, ndetse hari n'amashusho yagiye agaragara y'ibisasu rwose bica mu kirere cya Goma, ubona ko ibintu bimaze bikomeye cyane. Ndetse n'uyu munsi mu gitondo hari hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga byagiye bitangazwa yuko hacyumvikana amasasu mu duce tumwe na tumwe two mu nkengero za Goma, ariko ku ruhande rwa M23 ntacyo babivuzeho. Itangazo rya guverineri washyizweho na AFC M23 witwa Erasto yavuze yuko ubu ngubu hari ituze mu mujyi wa Goma, ko nta kibazo gihari. Ku ikubitiro M23 iki gitero yari yagishinje ingabo za FARDC na FDL ndetse na Wazalendo, ariko no mu itangazo rishya bakoze bavuze yuko ari ingabo za SADC zayoboye ibi bitero, bityo bakaba bahise bafata umwanzuro ukomeye wuko ingabo za SADC, ubwo ni za South Africa, za Malawi, za Tanzania, ko bagomba guhita bataha nonaha bagomba gutaha. M23 ntiyahatangaje ngo ni uyu munsi, nejo, ni nyuma y'amasaha 28, ni ryari, ni nyuma y'icyumweru. Ntabwo bigeze bapresiza igihe nyamukuru ingabo za SADC zigomba gutahira. Umwuka mubi uje hagati ya SADC na M23 nyuma y'uko ku itariki 28 z'ukwa gatatu 2025 hari habaye amasezerano yasinywe hagati ya M23 yari hagarariwe na General Major Sultan Makenga n'abandi ba ofisiye batandukanye bo muri M23, basinyana amasezerano bemeranya yuko SADC ndetse na M23 bagiye gufatanya bagakora timu y'abatekinisiye igomba gutegura imitego cyangwa se ibisasu biri mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, hanyuma bakazanagikoresha aribo ba mbere basubira mu bihugu byabo, bakaba baremerewe no gusohoka muri camp cyangwa se mu birindiro byabo bya SADC. Gusa ubu ngubu uyu mwanzuro w'uko bemerewe gusohoka mu birindiro wavuyeho. Ubu ngubu barindishijwe imbunda, ntibemerewe gusohoka mu bigo bya SADC. Hanyuma mu yindi myanzuro M23 yahise ifata nuko ingabo za FARDC ziri mu bigo bya MONUSCO, M23 asabye MONUSCO ko igomba guhita izirekura bidatinze, bitaba ibyo ibintu bikaba bibi. Muzi neza ko kuva M23 yafata umujyi wa Goma yagiye ivuga yuko mu birindiro cyangwa se muri position za MONUSCO, izi ni ingabo za Loni ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo no kurinda abasivile muri rusange. M23 yavugaga yuko mu birindiro bya MONUSCO hihishemo abayobozi bakomeye ba FARDC ndetse n'ingabo za FARDC, bityo uyu munsi M23 ikaba yavuze yuko noneho idashobora kwemera ko FARDC bakomeza kwihisha muri MONUSCO, ndetse banasabye yuko SADC igomba guhita itaha. Ni ukuvuga ngo ibi bitero byagabwe ejo bundi kuwa gatanu, M23 yo ivuga yuko byayobowe na SADC, ubwo n'ingabo za SADC, hanyuma ku bufatanya na FARDC zirimo izo ngizo zari muri position za MONUSCO n'izindi FARDC zaturutse mu bice bitandukanye biri mu nkengero za Goma, by'umwihariko mu birunga za Nyiragongo n'ahandi hatandukanye. Gusa ku ruhande rwa FARDC mwabyumvise, niho ngiye gusoreza itangazo rya M23 barinyujijemo umurongo bavuga yuko ari irihimbano rigamije kuyobya abantu no kwerekana yuko Congo idashaka ibiganiro by'amahoro cyangwa se idashaka ko ibibazo by'umutekano muke n'intambara iri mu burasirazuba bwa Congo birangizwa n'ibiganiro, ahubwo birangizwa n'umunwa w'imbunda. Reka mbashimire amakuru n'ibiganiro ku Isimbi TV nakagaruka, mwakoze cyane. Ciao.